Es bir kocok Bogor. Bahan jahe kayu alami. Harga berapa harganya? Harganya 5.000 lah. Pengen nyobain? Mau di sini di gelas apa di Sini, plastik? di gelas aja. Oh, pakai es. Iya. Ya orang lagi banget tuh guys. Oh. Ini sampai berapa jam nih? Enggak usah berjam. Oh, kayak gini. Oh. Mantap. Oke. Terima kasih. Seger nih. Wah, mantap ya, Bang. Ini sih kalau minum kayak gini mah sehat ya. Ya, betul lah. Segar, segar, sehat begitu. Merasa banget di tenggorokan. Ya, betul lah.